Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel hakani ke video kwa upen snyao chapi wajok put uba senchar ya uba samlin namo ye ilau ong wajok put ka bom ya ka kot ne job put ka UDP ya ka NPP hawakam te dekat won wo job uba senchar ya uba samlin wei uyi o kertong wayo duna wo tam hakani ke election te ton pat ya kani ke video hadu wakut khenang wayo tip iye wasakhyat te chwa wo sedang icha video lada em na pradi yong ki wampu em udebu subscribe your new channels nya pha ye subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho phiu yo ki video wa thame te ton sedang icha video kam wa man kat te de dep wo nyao ne ulakha ya ka vote ka so yong constituency we de dep wo lakha hadu ka round wa nyao ka jing ya khun wa khor to ha pradi uba samlin wa uba sanchar hei wa uba samlin de yo uda khatli hajar ars pa san phau nya vote kat wa uba sanchar wan de yo uda khan ru hajan rus pa nya phau khan de vote we unong job to uba sanchar wa de job ya uba samlin de li hajar sos pa ar phau ar vote te ki pralog warok la dapat i hakani ke yukhen warok ki bru wa thap wot de em ki le phau ar hajar chis pa an ru phau wingut weina kini ki le phau ar hajar chis pa an ru phau wingut khan ru hajan rus pa nya phau khande ngut da chon ki hakabom namo da thap ki chaka UDP khat le hajar ars pa san phau nya ngut wan da chon ki hakakot namo da thap ki chaka NPP chi hajar nyaus pa an ru phau ar ngut da chon ki hakakti namo da thap ki chaka Congress pra phau khandi ngut da thap ki chaka Trinamool Congress ne ka TMC nru phau ar ngut da chon ki housing namo da thap ki chaka HSPDP so phau ngut da thap ki chaka BJP katwa ki wa thap chaki wi wan da MK ars pa nya phau ar ngut na warok kini ki kertong uwayo bon wo tam to uwa job wei ute to uba sanchar wa ar wan to uba samlin wali wan to uba Osborn katwa ki wi wan ki lingun mem upoi ka wot ki chispa le iwa mut da yo ki hapo chispa wot we na warok kini ki kertong uwayo duna wo tam to uba Eric uwayo du su pha wot hi wa ar wan to uba Sandando rin ta thiang uwayo dun ru phau ar wot hi wali wan to uba Studing Star thaba uwayo du phra phau khande wot hi we kam wa man katte de dep wo pen bana ye ka result we da pen tikna wa da job uba sanchar uwa man ukertong yong ka party UDP we kam te kinong kerchan de i khuble ki ye uba sanchar wa ye ka party UDP kam te langba kani ka jing job yong uba sanchar da sakhi ki paj ba ye maya sakhet ki ye uba HDR langdo uwa da bam kwai hadwaru blai